Sva grla se nalaze unutar start mašine, Kutina skinut s glave, Al-Shabab Spirita, trka je puštena, Euforik ide na lidersku poziciju, prati to Speedrunner, treća pozicija Rubija Mero, na četvrtoj poziciji galopira Aklamatik, peta pozicija Running the Woods, šesta Al-Shabab Spirit, al tempo po karanju vrata start mašine. Euforik diktira tempo u šabačkom derbiju i vidjet ćemo koliko to odgovara Peroviću, koji je prošli put savršeno odredio tempo za Isovoga voz, Speedrunnera. Iznutra Euforik s polja Speedrunner. Taktika, koni zadatka, vidjet ćemo tek iznutra Euforik čelom ne da. Nije toliko odlučan i Perović u nameri da to čelo uzme iznutra Euforik na drugoj poziciji ili ipak s polja uz njegovu levu plečku galopira Speedrunner. Do treće pozicije stigao je Running the Wood, međutim na tu treću poziciju vraća se Rubija Mero. Na začelju čuti Al-Shabab Spirit, a kreće tamo Rubija Mero jer stao je Euforik, a Rubija Mero kreće sa Aklamatikom. Trku vodi Speedrunner, na ruke biva stimulisan Rubija Mero, a Perović se vozi. Speedrunner, Rubija Mero, Al-Shabab Spirit. Prolazi iznutra Rubija Meru, na četvrtoj poziciji Aklamatik, peti Running the Woods, šesti Euforik. Speedrunner, dužine 3. Speedrunner, Al-Shabab Spirit, Rubija Mero, tu su njih dvojica, glava. Al-Shabab Spirit, prvi korpač opomene. Da li prve znake Speedrunneru daje Perović? Speedrunner na čelu, čekamo odgovor Al-Shabab Spirita i Rubija Mera, ali sad se razopadio Perović i tera Speedrunnera i ona preko negative, Speedrunner, Perović, 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 za drugo mesto. Al-Shabab Spirit, Rubija Mero, zatim Aklamatik, Running the Wood, Euforik.